Pamiarsa Pura Mandaragiri Semeru Agung ring Kabupaten Lumajang, Jatim. Kekan tenang aman saking lahar dingin miwah awan panas letusan Gunung Semeru ngawit tanggal 4 Desember. Kanan ring Pura Mandaragiri memeteng sangkaning mewidangan pura ke kaput awan. Lenan punika kahanan pura memeteng sangkaning wenten hujan abu antuk radius 15 km saking puncak kawah. Pura Mandaragiri Semeru gagung wantah keni abu tipis sekadi kala meletus ring 11 bulan sane lintang. Tokoh agama Hindu sane talar pinaka wagub Bali Cukordo Oko Arto Ardana Sukawati atau Cok Aceh Mausang Pura Mandaragiri Semeru kantun aman ri sampun meletusnya ne Gunung Semeru nanging kanan pura kepanggih memeteng sangkaning kakaput kabut tebal mewah abu vulkanik Semeru. Adutin laporan umat Hindu rika sane keterima oleh Cok Aceh nyinayang yening Pura Mandara Giri Semeru Agung aman saking pengerau lahar panas, lahar dingin saha abu vulkanik. Kewen tenang inucap sekadir tatkala letusan sedurungyane santukan pemargi lahar nuju sisi candi pura doh saking wewidangan pura. Kantos mangkin umat kantun kalugrayang tangkil wantah nenten kedadosang ke Batu Klosot. Sane kekantangang pemargi ngawinang baya lahar dingin. Ida talar ngapriang umat Hindu sane maturang utawi pedak tangkil ke Pura Mandaragiri manglene starta nguratiang skema mewah pemetaan bencana utamanya nenten memuruk sono larangan beraktivitas inggih punika 15 km. Suwe Cewal TV.